Anya laki din! Naglampong ka na, pre. Mapantag papukis. Uwin nga rod, awan mo ngamin pagpapukis ko. Adda mo kapagpapukisan ta. Ay, jacket ti bakla. Jacket ti bakla pagpapukisan pare. Apa, adi mo kayat? Ay, basta jacket. Nung ay libre, kayat mo? Libre. Saan mo na panunutin? Wen ko na amon ta mapantan. Pare, sigurado ka na laing dagiti agpukpukis dito aparlor? Agtugaw ka kadilang dita. Nalalaing da ditoy. Asinong iti mang pukis ka rata? Hello, boys! Nagalas a bakla. Di na bagay. Kundi bestida. Nagnisik mo nga ron. Shh! Di ka natagari. Ang mga numagnod na ka. Ay, Gary, namiss ka. Naghilig nga gar-arakop. Namiss ka mat, Joyce. Apay nga takalaeng. Busy. Amumatan, ado ti liga ita iti basketball. Ayun gayam. Pukisan na kami man kininilo agayem ko. Ay, guwapon lakaskin ka. Hello, siyak ni Joyce. Kukwak na ito aparlor. Joyce. Libre Of course! Anya po kisti kayat mo. Jenny! Jenny maganda! Yes, Joyce, sexy. Siga pa natin makamo dito yung parlor ko. Tamapan kami ag merienda kada gito yung labs ko. Labs mo dagita? Makagkadlawa kun Kada ada umay a customer agwapo. Labs mo. Mangibati kamat kada kami. Puro bungbungal at tupul ang lalakay iti-retretom kada kami. Ay! Adan to matlata umay kada kayo. O sige, da kami pay lang iti makaamo dito ay. Enjoy! Gary, Nilo, ag-order kahila iti kayat yung wan? Wen Joyce. Agpili kami dito yung mino. Anya tiket mo pare? Agpili ta. Ado ti pagpilian. Sige lang, agpili kayo. Tamapanak lag sigarilyo di tarwar. Babuas. Pare, asino day ta Joyce? Bakla. Apa adamagam. Nagluko kan. Kaya't ko asawin. Duha kayo? At da relasyon nyo, pare? Tila damdamagam. Permi mo no dumkot king nga. Kasla rugby. Kaslalaeng. Feeling close. Madamdama day ta. Mangted iti takwar. Takwar. Anya day ta pare? Kwarta Si Kamit. Naganglit a bakla. Sapay nakabistida. Kit makita ti kinangisit na. Kasta na. Ngam kalanti day ta. Basta close kayo. No dumawat ka, mangted. Kasla ita. Intreat na ta dito yung nangina restaurant. Un nga rod. Itakla nga nakasarag dito yung panganan. Uy, agulimag ka. Umain ni Joyce. Nagpigisa nga sigarilyo. Iso mo lagay man nagpangsit isang aw na. Shh! Agulimag ka. Nasayat mo, tinagawid kan bossing. Ado ti customer nga umay no alas 7 iti rabii, Insamsambot mi ang nagpukis. Nasaya ato kasta. Talaga nga umad adong dagiti customer tayo. Iso asay sayatan niya. Tangay adu iti customer tayo. Agbali akman, boss. Ay, awan ti maitad ko ita. Anya? Anya nga awan? Kinastos ko kada Gary kanilo. Kan may sa inikak ni Gary iti allowance na. Lebre dalang nga rudan ang nagpapukis dito'y parlor. Sata? In lebrem pay, inikampay iti kwartana. Hay! Kasano, cute ma ngamin. Sapay nag-overtime makpay nga rod. Inton maminsan ton, girl. Next time ton, promise. When? Ay, matayak sa matan, Ninet. Adula ang tikinan mo, iso amarigatan kang agangas nanang. Ay, nagluko ka, takas tati ibagam.
Kasano kat inibus mo jay sa nga malukong aburidibod apariya kan karabasa. Nga dasagpaw na nga into no apaltat. Neta ulit-ulitan na. Nasubram nga rutina nga. Iso amarigatan ka nga umangas nanang. Ay na, agsakit titultul ko. Naktangan laang day tananang. Maditirik nak. Sige ka, numatayak laang ay alalyaan ka. Saan ka nga agsawi iti kastana nang? Ay ako ulaw ako na. Agtayag ti panagkitak. Ay. Di nakmat pag nervyosa ng ananang. Sige, alalyaan ka ni Net. Ay nananang, di ka agsawi iti kastaan. Hello? Hello, Manong Julio. Daho itich? Nininit na ito'y. Ninet, opay nga mawag ka. Ada kami itakan ni nanang dito ospital. Tapay manan, agsakit laang tikikit tisa ka na ospital adagos. Apay nga ito sa bali mo ti boses mo. Ayan ni Manong ko Julio. Siyak da ito ay. Kaloka. Bakla ka? Hindi pa'y Anya? Manong Julio. Hoy, excuse me. Awagan nak iti Manang. Manang Joyce. Manang Joyce? Nagadayo iti Julio anagan mo? Saan ta napagsaritaan da ita? Oh, kasano ni Nanang? Umay mo kitaan Ay, ada trabaho. Anya ti trabaho mo ita aya? Dito'y parlor. Parlor? Kat no kargador ka itinatang. Ita nagbalin kan ang beautician? Ay na, Joyce. Inaldaw nga adu iti customer tayo. Iso nga rod nga agtrabaho kan. Saan ka na makisistorya kanya? Uray si kamet Uray si ka iti boss. Agtrabaho kamet Tani, agkasapulan tayo iti agpukis. Sikapay laang, taawagak ni Gary. O, taapay manan. Kat, agdate kami Nasken apabalyan nak madamdama. Wento, ikag trabahon. Amangan no ibagam tumanan nga awan na bati akwartam. Tagastusan manan ni Gary. Ninet, adak ito'y abay mo, nanang. Nabiyagak pa'y ka, day. Nabiyag ka pa'y, nanang. Apay, anya iti panagkunayo, aya. Damdamagak laang mata. Or-orayag ti awag ni Manong Julio. Kunanang ngamin nga umawag. Imbagam ka din, tinapasamak kanyak. Imbaga kun nagtungtong kamin. Imbagam ko mga umay dito ospital, Saan nan sa amasango? Apay asaan? Asidaglaang majipagkarkargadoran na dito ospital. Aywan gayam, saan nun akargador ni Manong Julio? Kan saan ka nun Julio tinagan na? Ay, di nakman ulawon si kaninet. Maululawak lang nga rodan ka po iti high blood ko. Kasta pa'y laang ti ibagam. Saan ka nga ululawon, nanang? Ibagbagak laang atin na amuak iti paboritom nga anak. Anak balinan abakla. Ay, adadan sa muta maulawak. Tayagas ko ninet. Matayak sa muta na di na oras. Ay, sapay awan pa'y nagatang agas mo, nanang. Urayik tay awag ni Manong Julio ta di ipatulod na akwarta. Urayan ta, umayan day jay, nanang. Nagmayatan, ti umay ang beach. No kaduan ti loves mo. Gary, baby. Adak lang dito yung abay mo, sweetheart. Nabarte ka kon. Itad kan tumod ngamin nga itadid ni Ara nga inumak. Saan ka ba yan nabartak? Oh, Adoy. Arak pa more. Talagang sa kaya nakabartek kan, baby ko. Nagtugawak man dito yung abay mo.
Tapno makita ka dagitoy agsisilang agsisilap nga alahas mo. Balitok na kita. Dahito sing-sing ko, 24K. Uy, sumot lagayam anag silang no mainitan. Dahito yung bracelet mo. Ay! Tauray lakinis na ti imak. 24K mit lang dahita, baby. Kat dahito yung ngay mat kwintas mo, sweetheart. Ay, manen! Ay, to pa'y manen. Makilkiliti ang man idiararamidem, baby ko. 24K madladayta. Oo. Drink pa more. Inumam dahito yung arak. Angam na barte kakon. Sigin, aginom ka. Tama pa anak pa yung mga ala iti arak kan pulutan. Okay, urayan ka dito cottage. In love talaga kanyak ni Gary Boy ko. Napintasan ngamin. Iturog ko man diin. Ay na, madanagan akmanan ka ni Joyce kat ni Rabiin. Awan matlaangan, anya nga tan tinapasama kadakwada ka ni Gary. Ay, timawag matlaangan tigarampang abakla. Oh, hello. Apay, ayan mo. Julio, ay isti Joyce. Anya itinapasamak. Pinatay na ka, winunrape na ka. Kinidnap dang. Anya? Kinidnap na ka? Ay, saan kayam? Hinoldapdag. Asino itinang hold up kan ka? Gwapo? Ibagam nyo asino da. Awanan. Anya ti awanan? Maumaakan kan. Papantay dyan police station nagreklamo Urno sampay day tabagim. Nagalas ka abakla sumanangit. Kasat no amamati dakan ka ana hold up ka. Kat si kamet agrup-rupa nga hold upper. Kasi tinapasamak. Nag-date kami kini Gary. Ijay Beans. Kat? Kunak to talaga alabnak. Kinisnak pa kay kayat kumat. Tagayam. Ay, nagsakit na panunutan. Tagayam anya. Ibagamon Inot nga inala na dagiti alahas ko. Baba niti makahudas nga agak na. Awanan bain. Isumatlagayam nga awanan. Dagiti agkakanginang alahas mo. Ito lang sing-sing ko at hindi na naala. Ngamji bracelet yung kwentas ko at 24K. Awanin. Intaray ti awanan bain hold upper. Idarum taday ta alalaki. Anya lagi hindi kasto na pasama kanya. Nagayatak launay. Ada ka ding gatang mo iti agas ko, Ninet. Imay nang tadi ititulong na kiti kakaruba tayo, nanang. Imay pa'y ni Mayor. Nagsaya at handa kita at tao. Diyak mo't maawagan ni Manong Julio. Nao, makon nga umawawag iti cellphone na. Kunam anagbalin abakla ni Manong mo. Kat no nagtaraki a lalaki. Imala iti day di tatangyo a soldado. Isumat lagayam. Nga oray pilit-pilitem. Saan na akaya ti agbalin a soldado, nanang? Anya laangan tilangana. Nupod no timbagam anagbalin a bakla. Tao Anya pa nga iti sabali ko maalangana. Alangan mo't nga agbalin nga alien. Bagay na nga taay ate agbalin nga. Ay, jak maaklon, anak ko. Sapay nagkariak itiday di taatang iyo. Ngagbalin kumamot a soldado ni Manong mo Julio. Bakla nga rod, mapagbalin nyo kata soldado? Ay, uray nga tagpiang-piang ti langit kandaga. Saan ang mapasamak dayta, nanang? No saan ko man ang mapagbalin a soldado ni Manong mo. Basta saan ko mamot nga agbalin na bakla Nagbalin nga rodan, nanang. Awan maramidan yun. Kasano ang nagbalin a bakla? Siguro, ay kat impukaw na ti Darna.
Kas jay, nanang. Iso ang nagbalina na bakla. Bumabakan dita tricycle, tan nakadanon tan dito'y balayo. Iso ka rin dayto, iti balay mi. Isuday tao, tang nga iti kataltalunan, na aramid iti panaw kan kawayan. No may sublik la ko matinapalabas. Jay kwarta binusbos ko kanigari. Kajay kwarta, pinagpapapintas ko. Naparamid ko kumatibalay mi. Napapintas ko kuma. Kat anyangay nga rod, kat naayaw-awan mat ngamin iti panunot mo ide. Ita, anya pa iti rupa nga isango kaninanang ko. Kan kadig iti kakabagyak. Nagbalinak lang nga na bakla. Awan pa'y kwartak. Ay, kung maiba, balik ko lang. Kung maiba, balik ko lang. Ay na, saan kan nga agkanta? Intan, agawid kan, tabi si taam ni nanang mo nga masakit. Anya lakit din, aya. Anak ko, tinapasamakan ka. Uwan nga rod nanang ko. Hangam, maawat na kadiuray no kastuya kon ita. Apay aya anak ko. Ada ka din nabaliwan kan ka. Ni nanang met. Kita anak man. Nakabistida ko nita. Naka-make up kan. Naka-cutic sa itinalabaga. Ninette! Gusto mo tan Di na kon kitaan iti pangato pa baba. Nakababain. Manong. Manang, kunam. Awagan ako diti Manang Joyce. Manang Joyce. Isun tinagan ko ita. Ni Julio, awanan. Hulyo anak ko. Uray no nagbalin ka nakasta. Amay sakan abakla. Anak kalata. Sana nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Awatek ti kasta akin a taom. Agyaman ak mader. Ala, manipod ita. Agbalin ako na nasingpet nga anak kada kayo. Suportaran kayo, aging kat kabalag. Kat si kamot ni Net, ituloy mo ti agadan. Pagadalan na? Katwan Anya ti kayat mo kurso. Nursing ko ma. Go! Go lang, girl. Siyak ti makamukan ka. Agyaman ak manong. Manang. Mader, ikarik nga ipatarimaan ko da ito'y panaw abalay tayo. Aircon to ti pagyanam. Tapnosan kan, akaasi nga agpaypaypay. Anya laki, day. No maminsan, di ka nga binagtalag-launay. Mga no pagbabawiyam tao. Hanggang dumteng tulata, di panagamires ako nada. At baliwan tayo manang timang rugay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay.